there is no one employing you, you have to start a business. Ngasali-ke ngaphandle nanka ama-product asidila nawo. I-package le, ama-package uyachoosela la ukuthi ufuna iphi. Bayapromote abantu. Street challenge sikhona. Ka-True Organic Juice nama-drops akhona atholakala. Ama-testimony nje into ezikhona lezi. Ama-testimony akhona maningi kakhulu. Awumkhiqizo abantu asebekwazile uku-achieve ama-ranks athile noma ama-level athile. Ungahlulwa yini-ke wena ukuthi ukwazi nawe ukuthi uhlanganise abanye wenze exactly lento eyenziwa abanye abantu. Ungasali ngaphandle ngoba lento yokujaha izinto ezisheshayo iyahlupha. Ekugcineni ugcine sowulahle yonke imali kuzona lezo zinto lezo. Woza kuyinto esolid ekwaziyo ukuthi isize abantu health iphinde futhi ibanikeze nemali. Nansi inamba yami ngithinte.